Bona tulang purba bapak. Ya, jadi kita bona tulang purba papak. Sonaido baru nami oma uduran. Ala nima dombadas dilo bata asiriak mita galupan. Terima kasih. Hula-hula namin nababan. Dihita paparan neput tabor sak mengatasi nababan. Di sabulom mahita. Di sabulom mahita paparan neput tabor sak mengatasi nababan. Suang-suni ng tugas si Hobing. Hula-hula na Martino Doho karo-karo. Sinaga, hula-hula na Martino Doho Sinaga. Ngayon sobi kami ang guru. Hula-hula na maramarangi pakpahan. Di dongat tubuh nami, hula-hula na Martino Doho pakpahan, asarok utusan di sejolo sada. Hula-hula na Martino Doho pakpahan, romamu dongat tubuh tu jolo sada. Utusan. Azongot dia bang boru, marsuara bang boru. Mau lihat maraja nami raja ni hula-hula. Ido rohanami dinong hugorahami hamu. Pasatamu mah dia kata yang muna tu beremu bahapun. Hobas ata metu. Kami bang boru. Martangga pajojori mana raja nami raja ni hula-hula. Kami bang boru. Jadi songonima terluwa di hita sinaga. Setabi di hamu ronga saudulan nami margana babanate. Dang nama majoloi Pak Nipuni Pak Nijolo. Alai ada dona taulahon. Ala adongdo tona ni baba nami sian huta si malungun. Adorong soy basahat ulos holong tu para kelengota marga seragi jolo manyan pasaton nami tarsongon bulang dohot gotong. Gabe ma dia yang diperhudul nami pasatau ma. Molate korang ma jadi suasana di bang niba tugicang mahita asal pasahat media bang buruki somamo ngarade sude. Idea hala itu, sok kamu, sok jamu, satokin, asa tapasat, hobar tu ada tasi malungun, itu, holo, jong mati orang pola wai, jadi mana bah, kakanda, ala horo na sakuta, ilala roha, homa makata hotu amang boruta teh, pasah mak, bayi mahatam, ya perlu bayi bahok kami melobe, bulangon, pakon, gotongon. Asai hatap karami saat nami uban Siam. Ya, pai pesat nami ase bodo ibe musik koma nenget-nenget. Musik na nenget-nenget. Nah, jadi songok kata nak kinai mak. Merasar ma duhur ya rasni hau kidondong. Lomparoh kanami todong malas mahurna Siam. Pada gulan nami sonage buruna Siam. Jadi ison harani malas ni hur nami adong dibok kanami songon ya hio si malungun. Jadi hio han huta han abang. Jadi molo anggong pamana kurang cek siap nasiam holi. Roh nasiam aima pesan ni abang hakuta. Roh nasiam huta asai pajenges. Aima pesan ni hala abang hakuta. Jadi malas mauhur nasiam. Harani markitehon ni pahopunami lomma marhajabuan. Asai gejang mauhur nasiam. Pak abing-abing pahopu, das kunamar nini, das kunamar nono, ay masak nami, kubani nasyam, pada gulan nami, pakon boru nami. Baik ma, apa ma, baik, itu. Baik ma coba. Jadi mak, awang baruku
Ima tongos-tongos ni natutoy sa kutate. Susong penaboy terbaik. Uli marohang muna. Gabi jala orang sama. Nga jala. Son. Gabi ma. Oh, tupang oli ate. Olo. Pasahat maju, pasahat. Jadi on dihobere, dihopahupuku, hamuna dua. Moloon asli memang tongosan ni sakuta donate. Zala molotung sapeon, tua baramuna, sotung medaron, ate popukura, on tongos-tongosan dopung mudon. Jadi hata ope hata dopung mo nate. Jadi molor hita la Kristen, holat sada do Etiop, hapor siau ni do hangaluam mo innate. Jadi tu sosok dia pe, ulus nagajang na pedek. Dia kasih lelen dopung mo tu ho, halas somai dengganate. Asa marparbu salut akan dia di tanganmu. Pasahak babak. Horas may tak salut natin. Ibasan tayo tu uluan namin, doon saudulan namin marga na baban. Dari gabe majalah horas molo di rohana minian dihita horong ni hula-hula ala tiur dope ari tiur betiki dalata tangyang tatu beretta tu pahupumu ikoris dohita madok kata si gabe-gabe ayo upasatai ma tuhamu Satabi marajana mirajani hula-hula marpangi dua kami molotumpe jojor songo parsuat di balian rajai pasahato nakatang yang muna raja nami martangga pajojori masian hula-hula na marhamarang ginakok matugijang alay marsopa hami jar-jar 10 pasapul sadaho si majujung molotung pedi bereng raja itiur dope ari alay gudang dope akka ada neng sudah hono nami raja nami terlumobi itu hula-hula nami na niabangan huta barat mamere kita di partikian akka raja nami ima eleh-eleh nami sino botu jalan horas. Jadi marno siniro meta sian hula-hula martinodora. Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di hita selalu na pungudison. Dihamu iboto nami, dia tahu iboto nami bersinagai. Adong doro dusun. Boru sinagai bah muna terhudul ho ito na boru moloro hula-hula ni bapak ni bah tidang dari ba ale maula tema itu dah jadi di sonro do hami alana boru sinaga do ho tarihut tami gabe marlas roha bagas tikyon alani ma dihamu na boru nami abang boru nami saluna maula tema di Tuhan ala denggat do ulot tasaluna mula siya naman nagot sa hatu botaryon sude marlas ni roha alani dihamu na boro nami amang boro nami saluna ito omahami akahula-hulam mola tumpe toro sopiga hami toro do hami dison do siya nonni torop hami sinaga dison akka hula-hulam bapam toro do di prawangon alani mola tema di Tuhan mola tung mula peho marsogo tadigan bahwa matulai tu kapamilita saudara dan adong di luata kabar horas-horas itu dah soni mahata tu ibu tonami soni mah dihamu berenami pengantin di sonrodo kami marga sinaga tulang muna marga sinaga
sian hula-hulan Martino dohon. Lasrohan nami bagas di kiondong majala pemasuk-masuk kamu. Perboga sepersarepe sa joro itu hati marhite na posona. Di lasrohan nami, jalatan yang nami matang tutuhat Tuhan na dua. Anggiat gabi rumah tangga dengan mahamu. Jala ngabiar tua depan Tuhan. Ingat ma, dinangwar pada kamu nakaning rapdoh Tuhan ni. Didok padita demat do Tuhan. Tung naso jadi homar sirang. Molo so disirang ni hameten. Alani tanyang nami utang Tuhan. Anggiat dila Tuhan yang gajang numur tarun lobi ma nang akahay pason. Dapat masang ni do no Tuhan naman dokon. Dipatikon hujur manitopi nitapian. Molo tu dia pihamu lamang alaka. Tu si matong kamu dapat kepasauli. Emma tutu. Satu kendari bere. Neng pasator nami ma ulus nagajang torok rabut tuhamu. Atau ngasih marahan itu marhita tang nami gajang mo tong umur muna. Torok ma nang kapinopar muna. Sahak madelo na tuan madokon. Habang manajibigo. Torang toho di todang ni bulan. Saluhut akan atapang itu. Say hatok ma dilihat Tuhan. Emma Sama tutu. solu satu botean 1.300. Dung di pasar tamen nonos nagajang si rabu tuhamu berenami. Sahat matok kamu tu panggabian. Sahat matok tamu tu parhorasan. Songoni ma amang baru atas ya kami sian. Udu dirajai masya hula-hula na Martino dohon. Pak Pahan. Ay gawe nakaning arong gorong atu buku naro nama buan nakaningan na siyan ulo na Martino. Molo siya naon yan tulang mangihut ma. Langsung ma tulang mangihut. Jadi mau lihat ma buti ma tapar simpel ma. Gabi. Dong atu buku ma dokosanan ngayon na Mau lihat maraja nami. Siya ada papadohan ni hula-hula na marhamarang gidoh tulang manghiu papahan ate. Oh, Gabi cala horas. Jadi mau lihat ma di tuata di pangarep motion na buhita marai pason. Di hobere oman nando nang papan sinando. Di haroromu na tubagas nami na babuahon na marhasotam mapahupunami. Harap doro ako sinando ya dapat diba? Ang ginan doro ako. Alay mulate mari Tuhan. Siyang giya ma dinaw mamukap persaripeon. Ima pupunami na majalo pasu-pasu perbugason siya bagas jor di bata. Ang giya malam di pasu-pasu di bata ibana. Soksong ni nang hamon na tua-tua na ilan he pason. Soksong ni man nang diturnya kapas syare 7 luanon. Pos doro hakul di hamona berenami. Hami hula-hula muna mang natulang muna. Totonggo beron nami hamun dari tangyang nami tangyang namang ulu. Asa ang giat di lehot di bata bisuk di hamuna. Terlumubi man nang dioman sinando. Nang dia kay boto pena. Pos dorohan nami mariti tangyang nami. Asa ang giat martinangi amata di bata. Molo tungpe di pasat tamen nongan ulos. Perhitian may ditangyang nami dalam ni di bata masuk-masuk keluarga muna. Hata ni na tua-tua nama dokon bere oma ni Sinaldo nang Bapak Sinando. Ador haluka main na tugu-tugu ni lobu. Ador hati tema tugu-tugu ni horbo. Penggeng sorma tua mahamuna. Ima man Sinaldo nang Bapak Sinaldo. Pairi-iri pahupu saat matu namar nini saha nang tu namar nono. Soksongoni ma di hopopu. Amo pungmu pakpahan arong ngunya napala na sakuta ngamar dus ni rohami. Ibo tohodo kepercayaan ni upungmu nang mukir roman ko kate naro ako. Alay dang marisuang katangyang nami. Tangyang nami marupoko-popu asang giat. Songon hatan nila tua-tua nama dokon. Dakani hari-hari ma pihak ditongan yonan. Daging muna na suja disirang. Todi muna marsikonggoman. Giring-giring makos-takos tu boras ni sikuru. Sehato mau mangiring-iring do mangopopa anak do buru jala totong di pasu-pasu Tuhan. Saat itu saat matubutian saat nang tu 300. Molo tungan do di pasat tami ulo sotu hamuna. Saat mahamu tu panggabian saat nang tu parhorasan. Songoni mah hatas ya kami tulang muna do tulang nakaningan hula-hula na Martino do nate. Ima hata nami tuhamuna raja ni ang buru nami mole ate ma. Utulang na mamang? Hula-hula na marhamaranggi karo-karo. Tu karo-karo. Ya, hanami arah karo-karo mergana alani buru karo hamu to rodo hanami jon. Ya, jadi culuhan nami holi ulang tersokor jam langulus bakkan nami adat karo di bakkan nami kain panjang pakon sarung di bakkan nami tene. Jadi malas menghurna siam. Semoga langgeng keluarga siam tene. Sunai ke buto nami. Jadi sunai ma terima kasih.
Saha matu bona tulang purba bapak. Iya, terima kasih Hubani Nasiam ala niberi depan orang benami. Anami an bona tulang purba bapak. Anggun ini uhurnya unang merkajang-kanjang be. Ala ni turihan nami kondisi ni punami. Mas semakin sayu penonggorna. Jadi cukup manian diakhiri madot hula-hula nababan. Ay mapangindon nami. Terima kasih. Gabe saha matulang sinaga. Jadi mulai tema. Mulai tema di Tuhan, mulai tema di tasaluhna. Gora-gora do sialu satu tu jojo do sidapoton. Abang Boru, sodro hami tulangmu marga sinaga na adong di Perawangon. Jala di papoto hokko do tutu ima pahopu namin nanang mamala pasu-pasu perbogason. Lasrohan Abang Boru di gora-gora do jojo do bobo muna. Alani tami yang nami matok tua mata debatan martua anggiak matutu si gajang umur Abang Boruku na boruku hujuluan nyari pepek saur matua Abang Boruku don aboru pai itu papu satu namar nini satu namar nono sauti serono nami tu papu nami diwa papu ommahami tulangmu opungmu marga sinaga nadong sa Perawangon nakaning ngadi pasal tami songon titipan sian opungmu siap bona pasogit. Alani las maroham, las manibadam mudok todim, anggiat matutu nang pinasaha nakaningan songon dulang nang pinasaha son ada si malungun saha manawlina denggan di tonga-tonga rumah tangga baru muna son hatani si tua-tua matururon nami bitang ina narumiris obun natu sumorop anak pedi apa pohon nami salut nariris boru biat tong tung torop. Hau gala-gala mina pajakitan si Zakheus tuk dia be hamuna mangalaka pahopu nami amang buru nami na buru nami totong mahamu diramoti Tuhan Yesus sahak solu sahak matu betean anon di pasahat tami son ulus holong Tuhamuna pahopu nami saat mahamu gabian jala tu para horasan Emma so, tutup masahat nasyak kami opung marga sinaga pasahat tami ma Tuhamu saha matu ula-ula namin nababan. Dok toga si Hoping. Mau lihat tema jumulu mau pasat tami itu toga shopping. Jadi mau lihat tema parjolo di hamu apara sidoli, anggi doli nababan di leo kamu kesempatan tuhami, tuhita narong zon toga shopping. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema nang di Jehovah sok-sok nang di hamu akan mardunga tu. Mau beri kami mulai sana sukutan itu buru hela dengan hamu. Tapak nga tajoma rimitahi guguna. Tarida mai diamu akan madunga tubuh. Mau lihat ma diamu akan pamburu nami. Mau lihat raja nami. Jadi perjolo matu pahopu ya. Opong ya. Bersyukur sama Tuhan. Banyak orang tidak bisa melakukan seperti ini. Tapi kalian bisa. Kalau opong sampaikan firman Tuhan Matius 7 ayat 7 ketoklah Tuhan akan buka. Mintalah Tuhan akan beri. Itu kata firman Tuhan, dihamu pahopuku, ya. Itu firman Tuhan diingat itu. Biar keluargamu bagus. Biar keluargamu menjadi keluarga yang menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kalian, ya. Khususnya keluarga si Saragi, Parna. Jadi dohonon kuma opung sonero kuna tua pinati kokujurman di uluan tubayan. Tusima pa opo kuna dua mengalaka tusima muda potat persaulian. Emma tutup potean. Upasat kami doa non ulos. Siak kami tugas shopping narong di Perawangon. Saya di Bataman mengalir kai pasut dia punya dua keluarga baru. Do mami berbahagia. Di Boruku do telaku di son. Sesuai dengan dasar data bain itu dah. Nau adong hian dan tapatupa pasatun nami do anon itu dah. Siak mah helaku siak Boruku tujuan nyarion. Lau mamereng ke Papua. Dengan jala uli ulau no dia pala tikio diamu namar hula-hula boru termasuk mah di tugas shopping rodi apala tikion mau lihat mah jadi nang dohonon nami tu boru tu hela sai martamiang mahamu asa dapot akada sinakapat ni rohamuna tibuma nang nyopapu namion di lo di bata silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga na sida so ni mah hatajak kami tugas shopping mulati mah horas. Jadi sonari sama mahita
tu borsak mengatasi nababan. Jadi di hopar si dolia la roro hamusak kuta do san Lampung pasatai ma parjolo tu hamuna. Mulai tema tadok tutu hatta perdega basai siala ase doling ngorana buih hita marpungu di bagasan hai pason di bagasan saderon. Na parjolo sebelum sahat tu beri nami parjolo au hami pinoperni opung sabar mangido maaf di orang di pameringan nami tu hamuna dongat tubuh nabi buru bere narong di diau molotung arong nahurang ami maapuk kamu ma jelas rohaku di pehitu tamu ami mulai na budari hita ningkam makatatai siang giak madutu pungan nauli pangan narenggan pungat taborsak mangatasi di Perawangon asang giak tutu gabi pungat sitiruon jadi au madok mulai ati gudang madjalo sangap saya tuhan mana mangaramauti hita satu arena nengro. Jadi soni dolekku nang dito mulai ate ma ito las rohaku diulono di bagas sadarion ubereng retani rohamuna namar hamaranggi dos ni rohamuna puji Tuhan masih songoni ma tu zulon niari unang arung di hamuna namar hamaranggi namari boto hurang manangaha jadi tutu lenga dingkap betutu nak kening ala nang membuka parmotanggon na baru tutu bereniba sia juluni tuhatta mulai atema sia giak matutu rumah tangga na bahagia berenibon nang songoni hamuna pepeng saruma tua payuti huton di bereniba nang songoni boruniba jadi parjolo sebelum kasang urang palang huboto gejang makatai buah benok karoa ima harodalan na ala arong permintaan tu berenami sinando mangido hami tu sinando bawa kursimu sini, bawa kursimu nanti sini. Sini. Ya, sini aja. Ya, hidup tutu bere. Hidup pakai gitulah, nggak ada yang sempurna. Nah, tetap berserah kepada Tuhan. Unang ngetek roham, abia. Dah, unang ngetek roham. Tuhan mana mangaromotiho, asang giak tutu makirap. Makira sanadao majo sanajok tujulan nyarion atau pututu dapat ajo ai lebat arong nepe mana atau arong dan diaduna jemulati mabere sudah hamison merpangiduan au tu hita borsak mengatasi buru bere asarak manang yakok kita majalo tutu hatta agiak bere tot tutu anak munon para memunon atau di iliat Tuhan rokana jadi molo au depala gajak ku tahu pasama tu bereku hami opak tulangmu tulu nomor rumah tangga tung nat tulangmu petung sodohok nat tulangmu totok do dibuat to di bagas tangyang nang songoni tulangmu di Jambi wah benon so tung gabi arong pamikirion nasing di hobere nang songoni di todok dilai wah benon alani situasi na kapar karijuanon karena mangelului ngolu jetung pesoro ite tak doi buak kamu di tangyang nang songoni upung mu dohok deson jehami son tulu mahami so tulangmu nah rohami tu son mabuan ulos si gajang rabu ulos na gajang olah perhidayat don tuamu anggona pasu-pasuna tu hatta do bere jadi sotung haram re tung pesongonok karoronami jadi omakku kon oma mana pagajak kotak ku tuju kodohonok ku do omakku hatam tu pahupung apalagi tu sinando Ape anong ko si dohonok ko sa otik. Perjolo mat pengat nate. Iro? Perjolo si Nando. Do. Bereng dengarkan opung, tengok opung. Aus dohonok ko sa otik to ho. Odo. Unang songon na etek roham. Manang na roham. Manang na perjolo pe adekon. Kehendak Tuhan lah yang terjadi. Tahun depan nanti kan bisa kayak gini. Berkat di tangan Tuhan. Baik-baiklah. Tengok-tengok orang yang baik hatinya. Olah ni masih dohonok ku toh apa? Sesehat maho. Mangulai si ulommu. Tu si adi. Odo dohonok ku adi.
Buat di tangan yang muakang mon, abang mon. So ni nang pahupuko boru-boru. Asa boy dapot. Tahun ni songono ni torboy parpesta hita songono ti son. Base olak niya tujuluan non. Base do semaruh hamun na day na. Aw ma upung mo siya no makmon. Ama tuwa biyaw da ba? Tamyak ko now. Asa boy mo siya di pesta ni si Andoro songono na kendo. Jadi truhok kutuho boru doto hela. Basay malo-malo mo mangaju pahupuko boru-boron. Doho pahupuko bawon siya di on.